Abalevi igice cya 14. Guhumanura ari urwaye indwara y'uruhu yanduza. Uhoraho aha amategeko yerekeye guhumanurwa k'umuntu wakize indwara y'uruhu yanduza. Bajye bamushyira umutambyi asohoka amusuzumire nyuma y'inkambi. Nasanga uwo muntu yarakize indwara ye, umutambyi ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni ebyiri nzima zidahumanye, n'ishami ry'isederi n'urudodo rutukura n'umushandiko w'utwatsi twitwa hisopo. Umutambyi ategeke kwicira inyoni imwe hejuru y'urwabya rw'ibumba rurimo amazi y'iriba. Nuko ashyira inyoni ikiri nzima mu maraso ya yindi biciye hejuru y'urwabya rurimo amazi y'iriba, ashyiremo n'umushandiko wa hisopo uhambirije urudodo rutukura ku ishami ry'isederi, ayaminjagira inshuro ndwi kuri uwo muntu ahumanura. Umutambyi namara gutangaza ko uwo muntu ahumanuwe, arekura inyoni nzima yigurukira ijye ku gasozi. Uwahumanuwe amese imyambaro ye, yiyogoshesha umubiri wose, yiyuhagire maze abahumanutse, bityo yinjire mu nkambi, ariko amara iminsi 7 atarasubira mu ihema rye. Ku munsi wa 7 azongera yiyogoshesha umusatsi n'ubwanwa n'ibitsike, ndetse yiyogoshesha umubiri wose, amese imyambaro ye yiyuhagire maze abahumanutse. Ku munsi wa 8 afata abana b'intama 2 b'amasekurume badafite inenge, n'inyagasi idafite inenge kandi itarengeje umwaka, n'ituro ry'ibinyampeke by'ibiro 3 by'ifu ivanze n'amavuta, na 1/3 cya litiro y'amavuta y'iminzenze. Umutambyi uhumanura uwo muntu amujyane n'amaturo ye imbere y'Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Umutambyi afata umwana w'intama umwe w'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho hamwe n'aya mavuta, abimurikira Uhoraho. Ugiye guhumanurwa yicira umwana w'intama mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, aho bicira ibitambo byo guhongerera ibyaha n'ibikongorwa n'umuriro, kiba igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho kimweguriwe rwose. Inyama zacyo ni umugabane w'umutambyi, kimwe n'iz'ibitambo byo guhongerera ibyaha. Umutambyi afate ku maraso y'icyo gitambo, ayasige ku gutwi kw'iburyo k'uwahumanura no ku gikumwe cy'iburyo cy'ikiganza cye n'icy'ikirenge. Umutambyi yiswe ku kiganza cy'ibumoso kuri ayo mavuta, hanyuma akozemo urutoki rw'ikiganza cy'iburyo, ayatere inshuro ndwi imbere y'ihema ry'Uhoraho. Ku mavuta asigaye mu kiganza cye, asige ku gutwi kw'iburyo k'uwahumanura no ku gikumwe cy'iburyo cy'ikiganza cye n'icy'ikirenge, aho yasize amaraso y'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Amavuta asigaye mu kiganza, umutambyi asige ku mutwe w'uwahumanura. Nuko umutambyi amuhongerera ibyaha, atamba igitambo cyo guhongerera ibyaha by'uwahumanura kugira ngo ahumanuke. Hanyuma uwo muntu yica umwana w'intama w'igitambo gikongorwa n'umuriro, umutambyi agitwikire ku rutambiro hamwe n'ituro ry'ibinyampeke, bityo umutambyi amuhongerere, uwo muntu abahumanutse. Ariko niba ugiye guhumanurwa ari umukene udashobora kubona amaturo yose, hageza n'umwana w'intama w'isekurume w'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho n'ibituro rimurikwa. Azane n'ituro ry'ibinyampeke ry'ikiro cy'ifu ivanze n'amavuta, na 1/3 cya litiro y'amavuta y'iminzenze. Azane n'intunguru 2 cyangwa inuma 2, kuko rizashobora kubona, imwe y'igitambo cyo guhongerera ibyaha n'indi y'igitambo gikongorwa n'umuriro. Ku munsi wa 8 kuva atangiye guhumanurwa, abishyira umutambyi imbere y'Uhoraho mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro. Umutambyi afata umwana w'intama w'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho hamwe n'aya mavuta, abimurikira Uhoraho. Ugiye guhumanurwa yica umwana w'intama w'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Umutambyi afate ku maraso yacyo, ayasige ku gutwi kw'iburyo k'uwahumanura no ku gikumwe cy'iburyo cy'ikiganza cye n'icy'ikirenge. Umutambyi yisuke ku kiganza cy'ibumoso kuri ayo mavuta, hanyuma akozemo urutoki rwe rw'ikiganza cy'iburyo, ayatere inshuro ndwi imbere y'ihema ry'Uhoraho. Ku mavuta asigaye mu kiganza cye, asige ku gutwi kw'iburyo k'uwo ahumanura no ku gikumwe cy'iburyo cy'ikiganza cye n'icy'ikirenge, aho yasize amaraso y'igitambo cyo kwiyunga n'Uhoraho. Amavuta asigaye mu kiganza, umutambyi asige ku mutwe w'uwahumanura. Nuko umutambyi amuhongerera ibyaha, atambe imwe mu numa uwo mukene yashoboye kubona, ibe igitambo cyo guhongerera ibyaha, indi ayitwikane n'ituro ry'ibinyampeke, ibe igitambo gikongorwa n'umuriro. Bityo umutambyi amuhongerere, uwo muntu aba ahumanutse. Ayo niyo mategeko yerekeye umukene wakize indwara y'uruhu yanduza, udashobora kubona amaturo ahagije kugira ngo ahumanurwe. Uruhumbu rwo ku mazu. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati,
nimugera mu gihugu cya Kanani mbahayeho gakondo ngateza uruhumbu ku nzu, nyirayo ajya asanga umutambyi amubwire ko yabonye igisa n'uruhumbu ku nzu ye. Umutambyi ategeke ko bayisohoramo ibirimo byose mbere y'uko yinjiramo ngo ayisuzume, naho ubundi yashobora gutangaza ko nabyo bihumanye. Hanyuma asuzume urwo ruhumbu, nasanga rusa n'icyatsi kibisi cyangwa umutuku rwaracengeye mu rukuta, ajya ayisohokamo ayikinge imara iminsi 7 ikinze. Ku munsi wa 7 umutambyi azongera ayisuzume, nasanga uruhumbu rwariyongereye, ajya ategeka ko bakuramo amabuye ariho uruhumbu bayajugunye inyuma y'umujyi ahantu hahumanye, bayiharura imbere hose, ibiyivuyeho nabyo babijugunye inyuma y'umujyi ahantu hahumanye. Nuko bashake andi mabuye yo gusimbura ayo bakuyemo kandi bongere bahahome. Ariko uruhumbu nirwongera kuhaboneka bamaze gukuraho amabuye no guhomora inzu bakongera kuyihoma, umutambyi ajye yongera asuzume. Nasanga uruhumbu rwariyongereye, ruzaba ari uruhumbu rudashobora kuyivaho, iyo nzu izaba ihumanye. Bajye bayisenya, maze amabuye n'ibiti n'ibitaka byayo byose babisohora inyuma y'umujyi, babijugunye ahantu hahumanye. Uzinjira mu nzu yafunzwe n'umutambyi azaba ahumanye kugeza nimugoroba. Uzayiraramo cyangwa uzayiriramo ajya amesa imyambaro ye. Umutambyi nagaruka gusuzuma inzu bamaze kuyihoma, agasanga uruhumbu rutarongeye kugarukamo, ajya atangaza ko iyo nzu idahumanye kuko rwashizemo. Hanyuma afata inyoni 2 n'ishami ry'isederi n'urudodo rutukura n'umushandiko wa hisopo kugira ngo ahumanure iyo nzu. Inyoni imwe ayikire hejuru y'urwabya rw'ibumba rurimo amazi y'iriba, ashyira inyoni ikiri nzima mu mazi avanze n'amaraso ya yindi yishe, ashyiremo n'umushandiko wa hisopo uhambirije urudodo rutukura ku ishami ry'isederi, ayaminjagira inshuro 7 kuri iyo nzu. Bityo ayihumanure akoresha amaraso y'inyoni n'amazi y'iriba n'inyoni nzima n'umushandiko wa hisopo uhambirije urudodo rutukura ku ishami ry'isederi. Hanyuma rekura inyoni nzima yigurukira ijye ku gasozi, abakoze umuhango wo guhumanura iyo nzu. Ayo niyo mategeko yerekeye indwara zose z'uruhu zanduza, zirimo n'ibihushi n'amashyundu n'ibisekera n'amahumane. Yerekeye kandi uruhumbu ku mwambaro cyangwa ku nzu. Ayo mategeko yerekana ibihumanya n'ibidahumanya.